Inggih haratu singgih pranda siwa Buddha bujangga Wisnawa miwah pegawan seribu pasak seribu pandai maka punaki suciang dia talar para sujana sanawikan wagat yang bacakan sastra dan agama lugrian titiang sekesanti ang miwah dui aksara ngaturang pengastungkar Om Swastiastu Maja Taler majeng ring para umat Hindu sani wonten sejebak jagat raya. Pemekas atur piwun titiang majeng ring parumak sani pacang awitin pacang puniki maparidabdak ngelarang bicara ianya nih Duaning agama Hindu puniki mawit miwah medasar antuk tetiga tatu susilo upacara mungkin puniki titiang pacangan teruning ayang piri dabdak parikin kini margiang pitrayanya mangduningnya mangeda Yening sampun laris medasar antuk sastra miwah ajaran agama janten pacang sideng manguang sekali sane kaptiang becik telan landuk labdo karyo Sangkaning pidabda puniki setatus sering kemargian punika panggih titiang simpang ring ajaran agama simpang ring sastra mawinan mangken titiang pacang matur piwu ring para umat mapekiling raris mangles itu ajeg Magi Ratu
Ingyan napisan nyatur ning ayang titiang mangda sida rares kapirengan keuradian mangda sida taler ledang ring sajroning arsa miwah kayun sajroning daging nyo asami dua neng galahi puniki meteten titiang mawinan adalah titiang muncuk nyanyi kemandan mugi-mugi wenten lares pikenohnya nih punika mang reside ledang ring daging atur keguritan titiang mangada titiang matur piwungu mangda manut sebaca kanu pecara puniki kemargian ring sastra ring pengelokike ring sains ring puniki ajaran agama pangten kamang agama Indonesia babak puniki pulih penyawis mula gitu sirau anak kiling sertakenan je puput mula gitu paling agak puniki mawinan mangkin ngiring ciknayang bongkar analisis puniki ajaran agama nih mangda manut ring didabdak lalu pecara sadurunge ngelar yadnya Ingya Ratu Parumat Indu sareng sami sedurung pacang awiten yadnya napi je yadnya punika sedurung sane pacang kemarian napi patut dadabin rien kayo suci meredayem namo nama swahe kapertamo ni patut dadabin pikayunane mangne nunggil mangne suci mangne kening yen sampun dari sami sane nyangre karya suci ning janten karyane becik pemargian
sani pacang adungang pikayun sametoni sani pacang yang res tapi master semeton samo tuan patuh pemedalane yen ring keluarga kecil ring kemulan ring paibon dadio lan buniki ke bawah pedaman yen ring desa wonten ring organisasi malit ring bayar ring desa pekraman miwah ring puniki kecamatan lan kabupaten niki semetone mang netunggil pikayunan Nyehanayan abaktine jati roh ring suara sane ke bawah yadnya yo adnya no yo ngaran sejati adnya no ngaran daya mewah kayun kayun ni mara bongkol pacang margi angyarnya bangtan tungkas disampuni mayatnya tungkas buang wayu malih dari uyuk jangan bangtan kenten dijo menada bakti sujatri ni maka saniasa mewah lambang dagang larang kayun Ren asal sana karyane yan ring semeton keluarga sane kekayanan sira rada langit luhur mewah dewa yang niki dewa pelebon mewah puniki dadio yen raga di desa kayangan puniki dalam pusah baliagung mewah san kayangan manut ring sane pacang kekaryane nika talar mang becik mangada sida mangge lungo duaning tetuak di tiang pacang matur piwu ring pitrayatnya janten sampun sangsane kekaryanin pernah ponakan ramo kaki amimi bapak langit sarang sami mangda pule lungguk disampuni meyadnya kandan karaya sedang lada dabada semalene karyane kemariang manut edan laris ban-ban tur setade medasaran tuk puniki 1 juta sabar tulus ikhlas jujur lan tabah nikau angin nasarin kayun sanantano abah raris bikenuhi usan raris ngemargi yang pelebon tau ngaben manglil sentanane sane nenten poleh pekarian pang poleh pekarian sida raris labda karya ngemulihang genah mekarya poleh raris panegurakan nika pengacepi sarang sami dor
dewa pitaris wargantem suryam bawantu purna bawantu sarwa bumi katerajem sarwa jagat petistanam sarwa prani dirgayusam sarwa karyam sida dehi namo nama swaka dari sana ke kekaryanin pulih genah lan lungguh manusia karmane mangkin panganugrahan jagat dirahayu sentanane taler kemangwang keteraharjo risampuni rerah misane kayo rerah reramaninya rerah adine masih milu lah rezeki sampun sumangkep andar dan ngapi alangin dari patemuane risampune kadisapunika padha raris ngluruh miwah nangkil ring kegriya ring ida para anda para ngaran juru anda ngaran baos idau ane mutusang baos Riki sampun maciri do peranda mau wibawa dua ning yadiasto ni dadane sang larang karya sampun uning wacen kalender Bali napi malih Pak Bang Gede Wismu nak ngadinin kalender Bali tonon pacang utusan radnya wiwah dewasa mawinan ido parando lungsuren dewasa becik sida manut ring wariga riken kene tendados nenten tali wangke semut sadulur pasahake wonten kapialmeng mawinan mangda sida manut yang sampun parehanda ngecen dewasa hijau puniki pacang tanggung jawab sami Ingyan sampun raris keputusan oleh kita sang muput yaknya sampun ketentuan tanggalan rahino doasone sane pacang kangen dor ngarare Iriko raris mepaiduman semetonan sami mangda dadak mangda ajak mangda kukuh maciri antuk puneki yadnya manek tegang miwah ngadinin puneki panek tegah nanjab taring kadulurin nantuk nancebang taring nancep ngarang ngincepang taring ngaran terang mangde yukti saking mangkin ngincepang kayune sane galah ngaparang kayu
napi luwire sekancan yadnya dasarnya nih bongkolnya nih wantah kayun sane suci doane yadnya mategas iya arnya no iya ngaran sujati arnya no ngaran kayun kayun ini sujati maka bongkol bantang larang yadnya Raris jantan sampun ngelungsur ring hidup betara dalam napi ni patut lungsur mangkin ring betara dalam raja karyau pun kipang tan uliak ke kan leak mewah sana jail-jail Raja Karya Mangken lungsur iri kering berdalam pegal mangsa mewah sang raja karya mangda sideng abeh yadnya nih pun lagi mangda manut pemargi nih pangtan bingung ngelarang yadnya metungkas dan pangtan kentan Pras pejati angin mungkin puniki dulurin nantuk Banten Pras mangda side preside pejati nyatiang pikainan nih sebacakan laksana mewah perkara sami make lambang saniasan kayun ni dedane maleh aci kemit karya yang ulun lah makanya sidil lah dekari apaan kita maka pati ke dalam iya tu mangke kemit rahayu ni kau rada supo hayu popir sasue ni lagi ngelarang yadnya yang sampun usan waliang malih kerja sanggake sane melingge bucu kaje kangin puniki buta ulu paksi wak menunggu kiri ke nah duan ning mulu gua paksi nabi labane jantan ayunan putih kuning meneki ulamnya nih adeng ayam gelon kangin ke mungkin ruh ring kelon kangen mungkin nabi padat aturang mangda sider ajeng balang gening ulu asu udah buta ulu asu aneng kanian begitu kemit karya aneng ulu yeki ane laban tu ajengan teh kuning muang ulamnya balung gening dan jaminan nek lord kangin kaja kau padang belulang udah itu buta ulu kebu aneng waya biar yeki
dadah teu nasi kuning putih kuning muang ulam niu padang belulang pada sami kelot kau ke adoran. Uduh budu ulu gajah kita aneh ngariti lah kemit karyan yang ulun iki anu tadak hantu ajengan putih kuning muang ulam niu padang bulang iya nana mami gede geseng oh sapu nikah ada orang yang kelot kau Ne de labo lan di tengah. Duh butuh bergenjeng gitu aneh lebu muang sirsang raja karyo potih berdalam aneh mandian yang natar nah ne di lebu madan butuh bergenjeng ada di tengah patih rida berdalam aneh ngabih karyo raja karyo Raris ngaturang taler sana ke bawah sajengan putih kuning ulamnya nih bebas nih wah sakuna utawi dados napi jet ane rateng sakawenang kebawasan yen napi jet rateng ring keluarga pun neki patah aturan ring tengah ring lebu ring kenah mebat nih wah ring kenah mekare sanganan ring keluarga sakunang ke bawah sang punike ngemit karya mangada hayu ngapunika raris pacang kuntap setunggil sari-sari saku ngaturang puniki lelaban janten sampun karyane rahayu dua ning kekemit ulih sang raja karya sami sampun yang sampun dares padeling napi sane aturang tiang wau elingang pisan dares puniki ngemalia mindap-dap rikale muya makin ngiring jalan turang pidabdak edan mewah parikraman yang makin larang plebon ngaben napi dumunan sanecen pungkuran mangleten ngawak jak setato laris bingut kemanten sang larang yane manglet tenang iki makin elingang tiang iya raris maka sami sampun pada cumpu semeton nipah malih puniki ramo matuwa mantu bae sami pada puniki adung ring kayeuna
laris mangkin midab-dabin karya pacang ngulapin sangi hangatmu Ring peraja pati menangkin Rajapati siwa murti namun nama suting ulun manglas akan ikangatmu lama kana sila-sila mangkan mereka ring Rajapati laris nangkil lu hening itu ngamelangat maneh raris lungsor Pokulun yang Dewi masakan nikah dalam muang masakan nikangatmu aku loh tu mangke pawe ke ngulun atman sianu manjing barang ikang sekah lama kana sido ginawe akan ikang palabuan kinten mangkune matur mangdo sido ada serajing ring sekahe sangkal sekahe genyong berarti anak hidup ibidan genyong pejalane pero yen sene lele kudiang menanya cecak diketo manut ring jalgi kabenang dan sekahe maka ciri sampun usan ngulapin Sami rawang sama donne pada gula Om Swastiastu Pakde, terus Pakde, terus pas niki wenten masalah lau, kayang penyakap lau, doneng merasa ngena mantu, sampai harus kayang ipah, kayang wenten pegawai bank, wenten jaksa, doneng keluarga besar, sampai pun niki nyaring. Yen sampun iling mas metonan biar mungkin gejegane karyane dados akem karya dados pagi hotel jag mangda mocikne semetonane harus rau kan yen kita ndao deka mengenasan kieu leuh mangda sami boleh Duaning rikala pacang nasatmu mangdo sida taler ngiringang saking pura dalem mangken mantuk nika mawinan perlu daging nika bawos puniki panceswara pangboleh menyekirin enten alasan semetonane suara anglo menyarengin pangulapan puyung kadang pun saudara kadang klung ratu jag rame dari suara angklung suaran kidong wenten orang ratu jag panceswarane jangkap pacang giringang nunak sangiangat murin dalam sasampune Inggih gelising carita mangken sampun ngulapen dari sampun mantuk sangiangatmu medulan sekah adore
Yen sampun melinggir dari sang yang atmo ring balene kedulurin nantuk foto pewayangan akhiri ke sampun sirejeng wenten ngaben cingakin pewayangan wah fotone napi kelik-kelik napi tanjak sinah puniki langah nak uratiang iriko dari sentana pernah cucu pernah mantu pernah ponakan ngaturang sesodan pangpule ngaturang penawuran dor ke jero geria puri mau nanda orang pura dalam lau ring jerawat bajantan sampun kepena antuk segekan pratisan karena geles galah perdisentanane ngaturang penawuran beh nabi malih dawuh ring tegak pandi pulesari pasek jeung sami aduk niki sampun becik pisan tan wenten tegehan tan wenten enepan nika becik pisan ngaturang penawuran suara kidung sendanane uning megegitan ngagidung derike sampun galah ngaturang tetembangan wah silih sinungil pancil suarane ini atmane narikala nak ngulapin nan pelebon ni patut kuacen api aji pelayon indik sangyangatmu kunyara karno miwas warga rohano asal sampun ngini kangatmu pemaginatmu nih gosane manut ampunang soleh-soleh bajo mangeda boleh genah yen dados malih kaji kelepasan ni ngelingang sangyangatmu rikala pacang jur suniato riko patut kelingang wenten puniki haji penglepas permana merupa wakil wenten merupa geguritan wenten sampun kanene tiang mangdo manuk raris puniki atmu ni pulih genah mangeda atma geles pangten ngapung ngaturang suara kidung bangun ning pikenohnya nih pangten orang ngedemen-demen ati dan pangten sapunika manggiling sangyangatmu nak sagodan ndang nyakenatmu atmune nyingaken gengken pidadak sendana nak uning ino kedhe ampuna ngampah nak ngaben kene
sangiangan mengicen warah-warah mang wenten nangina darmo tertimbang mawinan mang nenten dares nganane nak lingsir yang aturang mensoro arjo pelot penyanyi buta-buta gitu nya ilung gitu sule-sule aturang kena lingsir nak cingakinau kana atmane geng-geng kaden sane mangkin ilaga sampun nuning ceri kerangka agama Hindu tatua susila upacara dijemu tatuane kengken susila etika larang yadnya upacara kengken edane pangteng awang-awang dari panitia dan awang bebedut dengan awak mentungkas kan nonton kencan sastra wenten pradiwimo, wenten purana-purana, wenten tatua-tatua nika wacen kapah-kapah mangdul nenten cek ngawak mademadan muncuk negen tawang bo gede angkuhe bo gede kuis bangtan kenten akeh sastra agama ni saning luwih utama atma Atmo tatuo, atmo sangyang atmo tatuo ngaranang indik. Oh tatuo niki yang pun tegesang mula gitu. Tatuo that is itulah dia to beyo yo betul mula gitu tatuane niko satuane ilang satuane cen niki atmane sak ngarane bener wo ngaran wara-wara niko sanemadan atmo nih maka dicontoh atmo tatuo ini sangyang atmo yamo tatuo ini sangyang yamo siwo tatuo ini sangyang siwo niko patut angin dasar jantan sampun boleh lungo yen manut atmo tatu yan rikapan lepas sangyang atmo saking anggesaril matemahan matungilan sangyang atmeri sangyang paramu atmo oh karena tradisi karena rasa karena adat formalitas sebagai sendana mawinan perlu ragenik nai ang bakti mendasar ban larang pitra yaknyo ceritanya kadi sapun nabi sujatane atmane sampun lepas saking anggesarira kengken minat duane ngiragetan ngemangih lapan atmu maraga suksma ngaran suci ngaran sukla ngaran galang begalang dan pangen api niki ring sor caritane aturang di tiang mangken sangyang atma patut adore Nabi mangkin patut aturang ring sangyang atmo sane sampun wenten niriku ring baline mangada
enten dari sering wakiane sane sapuniki mosang duh sangiangatmu ayo kita mengat ri ada peranan teu setrin teu moang sudarman teu sampunang maling-elingang jabatan iki dananen menjabat ageng dados eselon 4 sampunang maling-elingang montor dinas miwahan iki napi order berana siosan iku kenten ature patutne udah nah mungkin sani uning sastra matur dados ucapan dados ring sajroning kayun dados nika raris atuh sangyangatmu sane melungguh ring ajeng lurus pirengang ngatur titiang mangkin sampun angeleng reng santana duaning sampun ratu lepas saking angesarira suci yang ana durine sekala kebosang sampunang maling ring sekala nicen ring sekala wonten sentana jegeg-jegeg wonten sentana puniki peh bahenol wonten sentana sane makarya dados pegawai agung mewah Mahkamah Agung sampunang nika maling ngeling anggo wonten mangeda lagas nyujur genah duaning ratu sangyangatmu ni patut jujur mangken suniadone genah ini suwung ni sepi ni galang ni kau mangken ulang ngring redayo dalar paga jeroning kayo Didiang wandah mapo geling matur bingung ring sangyangatmu pagehan kayune unteng kayune puniki elingang malih anggarane stata unjara asik ini patut elingan bilang di jejerauh ring mari tiga catus pada mewah margesinga om kadang lantang lanang nyamat yang boleh sampun kena panggil sampun wonten puniki malah jebosan jatennya atmane manggil Melih walene tiyang kawontenan atmane sane wonten ring baline wis sampune klinggang mau pragayan sekah sang tamiyo muah ulama keaksi laris para tamiyo para ulama nangga santi sekanang glung be sami dan wenten tersami keaksi oleh sangyangatmu saking bali ya sujaten rares memana iri raris mapi kayun-kayun sangyangatmu pajang matur-atur nyuk semaya ring karyane sane puniki keraukin nanging mewah nenten sida ingyan sangkane ngakeh puniki wonten anak kirau
Lo kimut ide sangiangatmu pangpule matur. Dua ning rumah so meragane skalo sangsane ke bawah sang niki wau tamiune nak meragane skalo kudiang kuni kengkenang kuni nanika mawanan mewah sangiangatmu. Dua merasa laris melinggih ring nis kalau nah biar dan nis kalau bangkan uning mau sang mantan nis tanpa kalau waktu dan kena pengaruh waktu biar lemah biar petang jam roras jam kuda jadi ketepat mana dia kedor balik ni nyak benaja kija ke semua kalau pacang sang dan uning panas ni makdo ngana ke seka panas rasa ke bos nak tanya kena waduh itu saya ingat mau nis kalau irago mana bedek kono waktu bedek kan berangkat bedek mau boleh kaya jadi kau mau dan sekalo santanadan sida manggu mawinan yen nis kalau dan sudah kepangguh saking sekalo yen nis kalau manghin ke sekalo nih kebinane Punika ngardenin mewah geranggang dari saat mana ring balin nih pekudian kone pangman matur jak ratu jero ngayah pesantri Gus Haji itu mamian ning ini tekan santri ya mewah sane ra tukang wiramo padha nika mawinan mewah ra sangiangatmu sangyang atmu mangego nayo ane jane ada jalan jane melet matur-atur kengken carane nah iriku rada sing kebudi sangiangatmu ngarah solusi mangda sida membawa sang sareng tamwi kengken kono de pangidang matur jak pradami ini kejam pe de pengede binu we DPR wang Mahkamah Agung bae kepala kejaksaan nika mawinan mangke nikah ngalih biasalah ngalih angsal matur rares ida gelis manyusul di samping blok Q ini wenten nak nyeder ke di bucu di adegannya itu di kor ada seksiut cek jika langsung berikut nyusuk laris reng apa ngaya tuna cahaya Roning pengayah kenyal ulingi puan begadang begadang belum memaut pun lagi sakop pun lagi pupas nungkasin nyam daging ini ke penalosan kena tinjakanmu seret lejat bilang gelesa sang ketincap dados kepangelong Jepun lagi gisina limane batas di sini boy mau beradukan menagi kayak spirit kayak blok Q bubar permangkin kepangeloh menagi ada kenyeder di adegan wau 5 bates gejar
Nabi mawinan mengejaran di batis miwah tangan cokor na kepanglo secara logika mungkin atmo dadu badan kasar besis yang metung kasar mari tengah sangkang mungkin kenjal gersitang nang isi pasti kalah na atmo ranti bayu gede saja nika mawinan mengejaran ngalah radis atmanesane wenten aslene driko atmo niki dinincak menang gitu. Ring sang perabdi Ainggi haratu para uleman para titi sana banget wangiang titiang ampura ditiang sang yang atmo puneki maturatur yang ajang panunggu kiratu sudah ditiang gusti ditiang miwahnya mau beraya banyak makasami ampuraya ratu titiang mangga nenten lares tandro sirut tisane maturatur puneki boyna sios titiang sang yang atmo sane kekarane mangkin puneki ratu wanda atamo sane sang kaning diang pajang kebersihan benjang pajang kelukat antuk geni mauna diang merupuat bosane kanto dekil nisto parah suksma banget suwejan sawitara lugra yang diang maturatur yang para suitra para koleha miwah para semeton diang semeton dadia semeton paibon sane sampun rawukan mungkin sampun rawuh iya dia stone nenten ngaturin saking sentana diang pianak diang wadah hantuk mirengang ring radio ring puneki koran minat sida rawuh kadi mangkin doaning puneki kebawos pelebon tahu karya alo asal mireng asal uning jak pasti rawuh diang nyok semayang pisan tapi malih ratu jero sadang puneki merkidong ring santian bah diang malih nyok semayang ring ratu ngelingan mana titiang risampurne delek dilik titiang ring mana waluya kadi ngelingang niki ngin-kinang nges-ges manah titiang niku mawina titiang seneng pisan dados risa jroning sastra utama sangkaning maduluran